Okay guys, hari tu Uncle kau sharing dengan kita mimit pasal progress project Uncle. Okay, hari tu Uncle belah buah masang batu bata lah. Okay, masang batu bata project Uncle. Sebenarnya Uncle pun kau madik Uncle pun lah. Okay, masang batanya sebenarnya tak pandai Uncle. Tangkap nguji. Okay, nguji belajar. Laban menyak kita tak belajar dia tu kita dah tuai. Kau ngerja pengawak tak nemu. Pasal lah kita belajar. Okay, dia tu Uncle fokus ngagai nama teka ada kerja Uncle. Sekejap ya, Uncle ngalih kaya. Okay, dia tu kita akan bedak nama progress kau dah bisik. Okay, berketuk kaya lantai ya. Udah disemian Uncle. Okay, pemanjai lantai tu bisik 40 kaki. Okey. Gata pan udah tembuk dipasang Uncle. Okey. Ketuk ko ya sampai ke ujung situ. Artinya spiak-spiak sama saya ruang kekak dekat Uncle. Okey. Danya gata tu tuju Uncle ngagak ya kena Uncle nimbun naik. Malam hujan banget. Mayu hai. Uncle ke engkau kurang-kurang ya 6 miti gata semenjak itu. Okey, tu gaya semen label elok lah. Jadi lebih kurang rata. Pokok semen tu semenjak itu ngagai ujungnya. Kau di semen Uncle mana-mana ngambil ke oleh nyimpan tuang biru tu. Okay, kurang-kurang ya kau sambung Uncle. Setiap tuang tu sambung ngena pipe lah hari tu. Tu sambung pipe dah bisik. Tempat tu bedah tembuk. Jadi Uncle semena laban Uncle ngunai kena ngagak pengawak itu. Jadi Uncle nyimpan tuang sikit dulu. Mayu hai Uncle. Tu kata Uncle. Siap. Okey. Jadi ke tengah-tengah tu kira bisi parit tu jaga Uncle. Parit mit. Jadi akan tato tu alai batu bata. Alai batu bata berindia. Dindiang lah. Okey. Spiaknya banyak gaya batu bata dah kena Uncle. Batu bata semennya lah. Udah tusun Uncle. Laban kita sigi ndak nemu. Tang ambil ke kita telebok. Belajar aja lah. Nya gaya te tusun Uncle. Ngarap ke mana mela. Nyen kaban aku respect nyen. Jadi semua bay tinitiah ke tiang tu bisi 4 tik bay. Setiap bay tu 10 kaki. 10 kaki dia, 10 kaki dia. Dia tu 10 kaki. 10 kaki kia. Okey. Pemanjai yang 40 lah. Okey. Jadi tu walkway lah. Lai berjalan. Datuk berdau di namanya derata Uncle tok kat semen Uncle tengah-tengah tu lah. Okey. Jadi lagi lama projek Uncle tu. Lagi lama punya kita ndak pandai ngagak ya lubah meh. Tok ko ya. Harapkah kita selalu follow Uncle ngambil kenemu nama penghujung
Kerja Uncle tu. Nama hotel kerja Uncle. Okey. Terima kasih semua laban hari sokong kita. Uncle berasa bersemangat selalu berkongsi dengan kita. Nama hotel kerja Uncle itu. Okey. Jadi always share, like and comment. Okay, channel Uncle ngambil ke Dudi lah. Kita nemu nama utai kerja Uncle Aka Mat ya. Dia tu Uncle dah bisi rumah berdau tembuk. Okay, bye semua. Terima kasih.